Vidi ovo. Ovo ti je izleška roba. Prešla je preko 3 denjiza dok je vozila. Sama je roba da tako vozi. Vidi, mogo bi od nje opanke načiniti, a ne ga čikoš. Koliko aršina? 15. 15. Ama ti velim ne se pope. 1, 2, 3, 4, 5, vidi onoga tamo, 6, 7, 8, a ili vam odavno palo kiše? Nije. A? Naljutio se Bog na naske, pa neće da pušća. Sve nam žito propade. Šteta, brate. Dodijala ova suša i Ivanu i insanu da se živjet ne može. Evo ti 10, evo 11. A to šta ti je? Eto, kupio sam malo kahve. U koga? U gazda Radovana. Stavi to tu da izmjerim. A, vidiš, izbezbeli kupio litru. A on ti izmjerio 25 grama manje. E, tako je to kad se u mene ne kupuje. Ko u mene kupi, pošteno je. Evo 14. Evo 15. Ja. 25 grama. Po 25. Evo. Evo ti savi to. Još 8. Tako je. Gazda, A? izmjerio si 4 aršina manje. Šuć, popižvaj!
Vidi Stojana. Boško! Joj! A Oklen ti, Došao u službu. je li sve zdravo u selu? Kako mi je otac? Zdravo je. Ja se pobratime zaželio sela i jedva čekam da ga malo vidim. Ovdje je sve drugčije nego tamo. To treba dobro oči da otvoriš kako ćeš ovdje živjeti. Ovdje, kad sam stariji i jači, a ti šuti. Pa ako te i udari, a ti šuti. A kad si sa nejači, ti udri. Što je više oboriš, bit će bolje i bolje će se progurati. Ja tako radim i na mesnici. Puno ih je. Pametnije će biti da malo pričekam. Ovo mi je seljanin Emšarija i on će biti dobar jara. Oklen to. Od gazde. Ja i gazda pušimo isti duvan. Miriše ko duša djevojačka. Valja oka na polijun. Ali u mene je zlo. Onaj moj vas da ide za mnom i gleda i kad se ne nadam. Sve se bojim, ufatit će me. A šta će biti ako me ufati? On će me očerati, a ja ću otići drugome. Drugi će me jedva dočekati, jer danas je takvo vrijeme da gazde jedan drugom ne vjeruju. Ni mome niko neće vjerovati ako kaže da me ufatio. A u koga ti služiš? Ja u gazda Sime. Gazda Sime? Jeste. Tebi bola nije gore nego meni. Nije duše mi. Gazda Simo bolešljiv je čovjeka, voli popiti. Pa u njega možeš raditi šta ti drago. Aj bogomoljaci, ako ti imaš imalo ovdje, moli se ti Bogu pred njim, pa će ti sve vjerovati ko svecu jednom. Hajmo. Ajde. Evo ovo će ti biti prijatelji, samo ako kreneš lijepo sa njima. Oni su odavno ovdje pa sve znaju. Evo tu sam i ja. Ako god ti treba ti kaži. Ako te ko prstom dirne, ti samo kaži. Dobar dan. Dobar dan. Pa, kako je čej? A, živi se tek onako. Nema čovjek drugi da se fali. A pazar? Zlo. Rđavo. Prokalpozanio se narod pa ne plaća pošteno. Daš rukama, a tražiš i rukama i nogama. Nema puste pare ni u koga. Da. Propada se. Propada. Na zdravlje. Još što je najgore. Krive nas trgovci i kažu da smo skupi. I kuda nemamo duše. A šta mi to radimo, Ružno? Dajemo svakom na veresiju. Interes računamo pošteno. Cijene jeftine, trgovačke. Sve radimo ko ljudi. A ja? Zdravo, Jozo, gdje si ti? A hoćeš li ti ove godine uzimati mnogo kukuruza? Jok. Ni grama. Šta će mi kukuruz na ovakvoj godini? Kome ću ga prodavati? Da kupim, pa da mi ga miši jedu. Jok, brate. Pravo imaš. Pravo. Ni ja ga neću kupovati, nimalo. A ja... Nijesam ti ja više stvoren za posla. Pa ću ostaviti i magazu, i sve. I živjeti ko čovjek. To. Ta ti je pametno. Ja sam smišljao da ostavim svoj posao. Pa neka ovi mlađi trgovčići rade. Oni krivo mjere, krivo se kunu, rđavu robu daju pod dobru,
a mi ne možemo s njima na kraj. Hvala baš. Eto, u tebe je srce pošteno i žao ti je sirotinje, jel da je? Ajde u zdravlje. U zdravlje Radovan. Jesi li vidio kako je došao da prožbiri po magazi? Da vidi koliko imam i kako imam. Moj Radovan. Došao biva mene da kuša, hoću li ja kupiti kukuruz? A ja kako nego kupiti? Pa zar da ove godine ne kupim, kad mogu čariti više nego za druge 3? A i on će kupiti. I laže. Laže i za radnju, zar on da pušti magazu. Pa on bi umro. On bi umro kad bi nedjelja prošla da nekog ne prevari i ne odere. Odi vamo kad smo već besposleni, ti imaš bolje oči. Da razgledamo tefter. Evo, sjedi. Čitaj. Evo. Rade Gvozdeno Zubac. Stani. To je jedan nepošten i kalpozanasti čovjek, koji za inat neće da plaća u redu, a veli da je siroma. Piši mu interesa. Piši mu 70 groša. Čitaj dalje. Evo sad dolazi Luka Galeban. Čitaj. Dužan mi je 600 groša. Prodao mi je vola za 400 groša. Ostalo pri njemu kusura 200 groša. Yes. Opet ja njemu prodao istog vola za 600 groša. Svega pri njemu mojih 800 groša. Stani. Evo, ima još interes. Znam ja, stani. Njega ćeš mi zabilježiti obaška na komadiću ćageta. A njega ćemo na sud. Kad neće da plati pošteno, platit će sudbeno. I još će u afsu da odleži. Luka Galeban. Ja. Ajde, čitaj dalje. Sad, Stevo Hadžić. Stoj, nemoj njega. Njega sam već u afsiju. I sada em leži zatvoren, em će mu se sve prodat. I nemoj, za danas je dosta. Jesi ogladnio? Ajde da ručamo, brate. Pozdrav, Mita. Šta je? Što si došao? Pa ti znaš. Biva da mi pomogneš u radnji. Pa lijepo od tebe, Boga mi. Što se ukočio ko mlada. Ajde, skidaj se, zasuči rukave i na posao. Nismo se izgleda razumjeli. Tako. Došao na jasle. Da zagrabiš koliko ti volja. Sutra je praznik, ko što znaš. Ti si pažljiv otac. Grbavih leđa. Zar ne vidiš? Ne mogu više skakat pred mušterijama kao nekad. Počinka mi treba. A i zamjena, Boga. A ko će me zamijeniti? Kome ću ostaviti sve ovo? Drugi put ćemo o tome. Žuri mi se. Ja? Tebi se vazda žuri.
Ako mi nećeš dati da počastim društvo, molim, samo reci. A kad to nisam dao? Nego, Shvati, oče. Nije trgovina za mene. Nisam stvoren za tu rabotu, šta mogu? a za koju si onda rabotu stvoren? Nisam došao na ispovjed. Nek te glava ne boli, neće tebe tvoj Pero iznevjeriti. Ma znao sam ja da si ti sila od oca. Bog ti stostruko vratio. Drži. Idemo. Gazdajicu u ruku, magare seljačku. Vid ga. Ti ćeš tamo stajati dok mi ručamo. Ako nam šta treba da nas poslušaš. Ujutro ćeš rano ustati. Naložiti vatru. Pristaviti kahveni šerbetnjak. Očistiti kondure. Pomesti avliju. Donijeti vode. A potom ćeš u magazu. I sve pomesti i urediti dok se ja ne vratim iz crkve. Ješ čuo? Čuo sam. Brzo jede. A koje momče brzo ne jede i ne valja. Još samo da bude čisti ruku, bit će dobar. I sve da radiš kako je pošteno i uredno. I gazdinicu da slušaš bolje nego mene. Ona se ne smije potužiti na te. Ako se potuži, ili te ufatim da ne radiš kako valja, teško tebi. Čuo? Jesam. Aj sad ručaj. Pa se onda preobuci, da će ti Anđa nove aljine. Evo ti, obuci se. Ne. Koliko ti je godina? Koliko? 18. Pa? Kako ti se sviđa u našem mjestu? Sviđa, lijepo je. Ne misliš više na selo? Hvala da mi je moju familiju prepetlja tamo, pa da ga se nikad ne poželim. Stojane! Stojane! Umiješ li šutjeti, Stojane? I
kad vidiš nešto što nije za pričanje, umiješ li šutjeti? Umijem. Pa pitam te ja, znaš li da poslije ne pričaš nikome što si vidio? Ama nikom. Ni ocu kad ti dođe da ne pričaš. Ni njemu, vala, ni drugome. Sigurno. Sigurno. Dobro, aj sa mnom. Hajde. Ovo je ambar. A ovo što za udara? Morali bismo povezati i nos i usta. Ne mora, ne mora. Evo ja ću, gazda. Hajde. Ovo je, vidiš, preklanjski kukuruz. Onda je bio jeftin pa sam ga ostavio za gladnijih godina. I sve će to otići ko Allah. Ne fali njemu ništa što se uplesnjivio i što zaudara. Ne pita glad kakav je on, nego pita ima li ga. A mi ćemo ovo sve pomiješati s ovim zdravim i prodati. Neće seljaku ništa faliti od toga. U njega je dobar želudac. Diži malo. Evo. A ti se nemoj glavom šaliti da nekom pričaš o ovom. Neću, gazda. Pa ću ja tebe pripušćat da se i ti pogađaš s mušterijama. Treba i to naučiti. Dijelite, braćo, siromahu. Dijelite, braćo, siromahu. Dijelite, braćo, siromahu. Dijelite, braćo, siromahu. Bog vam pomogao i slava Božja. Dijelite, braćo, siromahu. Daj! Bog je namjestio prosjake na zemlji da naplaćuju njegovu veresiju. I oni su njegovi kiskutori, poropčije. Ako njima ne da, taj izgubio i srce i dušu. Odriče se i Boga i naroda i vjere i svega! Hadžija, možemo li sad pazariti? Jok, Ja bi kupio čitabije. nema čitabije. Pa je to čovječe u rafu pored tebe. Ne dam, jok. Zašto ne daš bola? Nije mi na prodaju. Biva ti nijesi trgovac, Hadžija. Jok, ja sam pretrga. Hadžija, nemoj se ti sa mnom šaliti ni maskariti. Nijesam ja ni za čije šale, ni poruge. Daj čitabiju. Jok, Ne daš. ne da. Moja roba pa ne da. Evo zinat ne da. Aman, popa, šta je tebi danas? Šta ćeš sa mnom? Čitabiju daj! Eto ti, uzmi. Uzmi sad. Nijesam ja razbojnik da uzimam. Daj mi ti. Uzmi slobodno i izmjeri, ajde. Jok, ti treba da mjeriš.
Odi, pope, odi, vjerujem. Odi da popijemo kafu. Ajde, sjedi. Ajde, zapali. Zapali, pope, djela čoče. Dina mi, pope, nikad mi taki mušterija nije došao u dućan. Nikad. Bo nisam znao da si takav vatra. Hajdi, pop. U mene nema šale. U mene je sve ozbiljsko. Aferin. Dina mi takvog junaka u 3 zemlje nema. O, pope. Dođi mi, dragi, dođi mi, zlato, to pjesmom mene, majko, doziva. Golube poleti, pozdrav mu odnesi, doći ću ja, doći ću ja. Opet svijeće. Eto ga. A rašta ga primaš. Tako drago mi. Čuvaj se, dijete. Pero je... Sin, gazda Đorđin. A gazda nam je, dok mi je bio tutor, mnogo zla učinio. Ne znaš ti, ne Znam. znaš. Perina mati i Perine tetke. Krive su što i druge žene bježe od nas. Proklele su ženu koja je iz nevolje postala obična krčmarica. Znam, sve si mi to već jednom rekla. Sad si htjela isto kazati. Ja sam htjela kazati da drugi put ne primaš cvijeća od njega. I ja ću ga opet primiti. Zar meni za inat? Za inat gazda Đorđi i njegovoj ženi. Ako se oni uklanjaju od nas, sin će njihov ovdje da dvori krčmaričinu kćer. Treba li što, prijatelj? A šta ti treba? Treba mi fesova. Evo, ovo je fino. Iz Stambola je doneseno za vrijeme staroga, sretnoga zemana. Kad se samo dobra roba prodavala i... A neko danas, kad se prodaje rđa, pa dukata valja jedan. Hajde da probaš. Hajde, evo, stavi ovaj. Evo ja. Baš si probro. Pa to je najljepši fes u čitavoj magazi. Paše i veziri nose takve fesove. I eto, baš se strefilo da ga poneseš i ti. A koliko ga cijeniš? 8 groša. A ne valja toliko. Ma što ne valja? Pa da odeš u drugi dućan, platio bi 10 groša još za goru robu. Daj mi za 5 groša. Ne dam. Jedne pare niže ne dam. Onda nijesam u mušterija. Čekaj, evo za 7. Daću ti za 7, ali to je najjeftinije. Ma daj za 6,5. Ne dam manje. Čekaj. Daj. Evo ti 7. Skupo je, a volim kod tebe kupit. Evo. Je li dobar pazar? Nije dobar. Kako nije? A nije. Ti nisi dobro cijenio. Da si zacijenio fes za 12 groša.
on bi ti nudio 7, pa 8. Pa bi ga uzeo za 8,5, jel za 9. A ovako si ga jeftino dao. Treba i cijeniti više i dobiti više. Ako misliš da stečeš para. Duše mi tako je. Pa tako je. A što se ti vrzmaš ovuda, a? Šta ćeš ti ovdje? Drago mi tako pa se vrzmam. Meni i narodu to niko ne može zabraniti. Ne smiješ ti tu sjediti, jok! Ovo je čaršija Božja i narodska, nije tvoja. Ti me ne možeš očerati. Jok, jok! Dalje! Dalje! Ne, pope, duše ti, ne. Nek udari, neka bije. Sileđije biju, sileđije. A ja i narod trpimo. Narod je trpio i izgađaju više sileđija, pa će i njega. Nemoj ga, pope, molim ti se. Nemoj ga, vjere. Zar ne čuješ kako oštro kreše i pokazuje zube? Ama ne ulaguje se, nego kreše li kreše? Nemoj ga, pope, molim ti se. Pošten je čovjek. Ajde, hoćeš li zapaliti, stari? Evo ti cigar, na. Ne boj se, neće ti pop ništa. Ja i narod nikoga se ne bojimo. Ni žandara. Ne bojimo vala ni kapetana ima. Aferim, stari, aferim. Hoćeš li još cigara? A neću. Ne valja ti duvan. Ne valja. Inla ti u duvanu. Inla je svuku danas. Ja i živim da proklinjem Inlu. Aferim. Hoćeš li jednu kahvu, stari? Nema fajde, soko si ti, soko. Nema danas sokolova. Oni bi nas uživili, raščerupali zulume i krize na svijetu. A ja ne mogu. Ja i narod samo proklinjemo i vičemo na njih. Vičemo. Makar mi niko ne udjelio, ja ću vikati. Vikati, vikati. Ja i narod samo proklinjemo i vičemo. Vičemo na njih. Gazdinice, ja bih te molio nešto. Kakva ti je golema nevolja? Ma nije nevolja, ne do Bog. Nego, povukla me malo želja da odem kući i da obiđem svoje. Dugo je kako se ne vidjesmo. Misliš mene prevariti? To se tebi ovdje ne sviđa. Hoćeš da se vratiš u selo? Jok, gazdinice, ne mislim ja ostavljati vas, nego ako me mrtva iz vaše kuće iznesu. Meni je lijepo u vas. Pazite me i gledate kao svoje dijete. Stani. Evo ti zašluka. Ti hajde pa se oblači i opremaj. A ja ću gazdi odgovarat. Hajde. Lijepo se obuci. Pa nek svi tvoji vide kako ti je u nas. Ima li koga? Ima. Majko. Sin, Stojan. Hoće se i otac razveselit kad te vidi. Ajde, uđi, ajde. Ajde, sin. A Jovan i Goša? Jovan je otišao. A Goša je kod stoke i neće jamo prije večeri. A što si došao? Došao sam na viđenje. A nije te gazda očerao? Nije.
Nijesi ni utekao od njega. Nijesam. Opet ću mu se vratiti. Onda dobro došao. A ti se raširio. A evo. Vidi se da dobro jedeš. Ako tako i slušaš, nije ti mane. Slušam. I pošteno gledaš gazdin posao. Gledam. Daj ženo da se jede. Se umorio od puta i gladan je. Ajde. A u nas nevolja. Satre nas i Bog i ljudi. Udarila suša i pomori i popali sve. A vlast pritisla zavrat i traži svoj tal. I otimlje sve što je dođe pod ruku. Dođu desetari, pa popovi, pa svak odnesi pomalo, a nama ne ostade ništa. Sreća tvoja što sam te u šeher poslao. 100 puta bi mi proklinjao kosti u zemlji da sam te ovdje ostavio. Ja se sad ne bi ni pošto ovdje vratio. I neka. Neka. A koliko dana misliš ostati ovdje? 10. Puno je to. Dosta ti je da ostaneš još jedan dan. Poda put pod noge. Ovdje nema šta naučiti kao tamo. Da ostanem barem još 5 dana. Jok. Ja ti velim da ideš. Eto, vidjeli smo i mi tebe i ti nas. Dobro smo, zdravo smo i drugo nam ništa ne treba. Preko sutra torbu, navrat pa naput. Kuku, meni do Boga mi... Pušti, Šta mu je? gazdenice, pušti se! Šta mu je? Hećima zovi. Šta mu je? Doktore, gazda Simije... Šta mu je? Pozlilo. Pa kako se to desilo? Koliko ima... Doporo. Sve napolje. Napolje. Gospodine, šta mu je? Može živo. Malo slabosti, ali bude dobro, neće krepulati. Da to neće umrijeti. Ne. A ima i lač? Ima ilač. Ima. To pije. Jedna čaša, jedan sat i bude dobro. Biće dobro. Do viđenja. Anđo.
A što ti nisi u magazi? Bio sam uzat. Ne brini ti za me. Aj ti u magazu. Gledaj da što pazariš. Mušterije valja čuvati. Pa neka, imat ću kao. Ako mi je suđeno da umrem, umrijeću. Makar me askeri čuvali. A mušterije treba paziti. Ajde, bježi u magazu. Idi. Dobro, ide. Idi, molim te. Jesi pošao u magazu? Jesam. Ne vjerujem ja ni Hećimu ni nikome da će se gazda tako lako dignuti. Nego, gledaj, pa sve pare koje nađeš u magazi donesi meni da ih ja čuvam. Donesi i teftere. Sve je bolje da ja čuvam. Ja sam njegova žena, pa ću najbolje sačuvat. Hajde. Dobro. Šta ti je? Kakva je za tebi nevolja? Teško mi. Ako kukam, zar nemam rašta? Steko sam ja. Imaćeš na čemu živjeti. Steko si ti, hvala Bogu. Ja imam svega dok si mi ti. Ma, da tebi što bude. Zar mi ne bi ona tvoja dva rođaka sve razgrabili? A mene bacili iz kuće. Kuku meni, joj. Opet to neće tako biti. Neće. Ti ćeš vidjeti koliko si mi draga. Simo, Simo moj. Daj, pokvasi ovo. Gdje su pare? Evo. A evo i teftera. Hajde, čekaju te. Jesi zatvorio magazu? Jesam. Sve je u redu. Čekaj. Sad ću kazati tebi pred kumovima, pa da i ti čuješ. Ja ne znam šta nosi dan, a šta noć. Smrt je svakome za vratom. Ja sam evo bolesan, pa sam mislio pisati testament. Neka se zna moja posljednja volja. Ja sam sve ovo steko, pa ću i ostaviti kako ja hoću. Stojane, sine, donesi diviti čageta. Nosi. Ovako. Piši. Vo imja Oca i Sina i Svjatago Duha. Amin. Pošto je svaki čovjek, to će i umrijeti i iščeznuti jako žedim. Jako žedim. A pošto sam i ja čovjek,
sve svoje imuće što sam ga pošteno steko. Što sam ga pošteno steko i što nije ničije do moje, ostavljam svojoj vjernoj supruzi Angelini. Angelini. Jesi napisao? Angelini. I velim, neka mojim rođacima, Arsenu i Luki, dade po 2500 groša i ni pare više, makar crkli od muke. Dade po 2500 groša i ni pare više, makar crkli od muke. Ubio ga Bog i Sveta Bogorodica i Jovan Preteča, ko ovo obatalio ili zabacio. Obatalio ili zabacio. Daj da potpišem. Ili zabacio. Daj. Dela ti, kume. Aj mi zovi Anđu. Ajdi ti, kume. Sjedi. Evo ti, Anđo, moje posljednje volje. Pa je čuvaj. Ajde, donesi kumovima. Donesi da popijemo. Što si danas ranije zatvorio? Koji vazduh? A bilo je danas posla. Prodao sam i onaj pirinač što je bio nečist. Neka. Ako Bog da, kad ja ozdravim, sve ću ja to tebi lijepo platiti za tvoju poštenu službu. A brzo ćeš ti ozdraviti. Danas sam opet vidio Hećima. On neće da sjahiva s konja jer ti ne treba. A poručio mi da ti treba otići na nekakve vode u Bosnu. Na Kišeljaki, ako hoćeš još da živiš. Šta reče, gdje ću ići? U Bosnu. Veli, ako ne odeš, možeš se grđe razboljeti. Ako ja tamo umrem, ostavim kosti u tuđoj zemlji. A ništa se ti ne boji. Tamo ima još boljih Hećima, pa ti oni neće da ti umriju. Anđo, šta ti veliš? Velim da slušaš Hećima. On dobro zna šta treba.
Ovaj put ću. Ispod zemlje sam vaskrsnuo i uskočio u Trajvan među konduktere. Ja. Ali se nijesam daleko vozio. Iz Trajvana me istovariše u hotel među poslužitelji. Tu sam vanžirao za kuhara. Još jednu. A tu sam i zašparao nešto novaca. Ja. I kupio svoju kužinu za radnike. Razumiješ? Eto. Tato, sve si mi mlađa. Ma, ostavi bolan, Hadži. Zar ne vidiš bore na licu i prosjedu kosu? Ništa ja ne vidim. Ja te vas da gledam onako kakva si. Aman, tato, zar da godine budu jače od sevdaha? Ne zna rakija da si Hadžija. Čuvaj noge kad ne možeš jezik sačuvati. Tato, plati. Spržio i dućane i dućanđije. Podigli cijene, podigli i đavoli navješava. Što si zakasnila toliko? Nije sam tica da poletim. Nije lako te turati po čarši i tražiti gdje je jeftinije. Ti vas da tako po starom. Ja sam stara i u mene je sve staro. A tebi ako trebaju mlađi, traži. Sad mogu reći imam sve. Ajde. Samo još žena. Ja. Da mi je mladu, lijepu. Da podijeli sa mnom i poslove i dolare u Americi. Ženu za posla? Ja. Ako ćeš za posla, ti traži kobilu, kravu, a ne ženu. Za posla? Da razložim. Ama batali, batali, Bolan, batali. Zar ti znaš što je žena? Nijesi ti... Ja sam bio sretan što sam je često gledao. Moćna, ponosna, carica jedna. Trza se, lomi, zavaljujući glavu unatrag. A dvije pletenice kao dvije prisojkinje poigravaju oko kukova. Ali Hasane... A oko nje gazde, begovi. Rasipaju dukate po putu njezinom. Kaldar mu srebrom prekrivaju. I svi sretni što je samo gledati mogu. Šta bi mi živo da i sad ne gledam onako? Ti si, Hasane... Zašto nam život bolan? Radi sevdaha. A sevdah bez žene može li? Za sevdah je nju Allah i stvorio. Ali... Samo za sevdah. Hasane, ja ne govorim o tati. Govorio si o ženi. A ja znam samo nju jednu jedinu. I nikakvu više. Jesi li se umorio? Nijesam. Ne mogu se ja umoriti, ja volim da radim. Mlad, pa nije ni čudo. Mladu nije ništa teško. Neobično bez gazde. Neobično. Kad je on nekako i razgovor živi. Makar i slab, opet navalja. A iznemogo je jadnik. Ima njemu blizu 60. 2 put bi mi mogao biti otac. A i meni bi. Nemam ni ja još ni 30. Na moju dušu ne bi rekao da imaš toliko. A jesi li se davno udala, gazdarica? Pa, nijesam.
I znaš, kad me on prosio, ja nijesam begenisala njega. Nije bio ni lijep, a star. Što će mi djed? Ama on zenđil, pa mi zapeo za oko materi. Veli mi ona, nije lako steći na koga đuvegiju. Prokleću te ako ne pođeš za njega. Ti znaš što je materina kletva. A nijesam mogla drugčije. Udala sam se za njega. Pa na moju dušu lijepo ti je. A i ja velim da mi je lijepo. On mi ništa nažao ne čini. I drži me valako malo vode na dlanu. Ali, eto, nemamo djece. Meni rana na srcu. I boli me što ih nema. Imaćeš ti djece. Aj da se liježe. A zar bi ti imao srce da me pustiš da spavam sama? I da umrem od straha? Eto ti spavaj ovdje. A ja ću u vrhu sobe. Samo da ima nekog sa mnom. Ti si, što se kaže, naše domaće čeljade. Meni je svejedno. Ja ću spavati gdje ti hoćeš. Stojan, ugasi lampu.